Dragi gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u još jednu treću rundu. Večeras uživo na trećem programu Hrvatske radiotelevizije raspravljamo o radničkom dioničarstvu. Je li to utopija ili model koji može biti od velike koristi i za zaposlenike, pogotovo tvrtki koje se nađu u problemima, zajednicu u kojoj ta tvrtka nastoji djelovati? Može li možda radničko dioničarstvo biti i nešto više? Argument ovoj temi večeras će sučeliti moji gosti. To su Vladimir Laj, predsjednik Udruge Institut za ekonomsku demokraciju iz Karlovca. Dobar vam večer. Dobar večer. I kolumnist Večernjeg lista Borislav Ristić. Dobar večer i vama. Za početak, kao i obično, jedan uvod u raspravu. Tokarenje, glodanje, izrada ozubljenja, brušenje, honovanje, bušenje, toplinska obrada, galvanska obrada i bravarski radovi specijalnosti su radnika tvornice ITAS Prvomajska. Tvornica ima 250 radnika, od čega 60% čine mladi. Posluje s godišnjim rastom proizvodnje od 15 do 20%, a 95% proizvoda izvozi u Njemačku, Italiju, Englesku, Rusiju, Venecuelu i SAD. Radnici su 100% vlasnici tvornice, njome upravljaju, te jedino radnici mogu posjedovati dionice, pri čemu jedan zaposlenik ne može posjedovati više od 10% dionica. Razlika između plaća rukovodioca i radnika s nižim stručnim spremama je oko 3:1, a sav profit ulaže se nazad u proizvodnju i u obrazovanje radnika. Sve odluke o poslovanju donosi upravni odbor prema preporukama Pogonske komisije. Pogonska komisija informira radnike i zajedno s njima odlučuje o bitnim strateškim pitanjima. Direktora tvornice bira upravni odbor, ali ga ne može izabrati bez suglasnosti Pogonske komisije. Pri preuzimanju dužnosti, sadašnji direktor tvornice rekao je radnicima: ja sam došao služiti vama, a ne vi meni. Vi ste me izabrali, vi ste vlasnici, vjerujte u mene i ja služim vama. Što se slobodnog vremena tiče, radnici imaju i svoj malo nogometni klub, te kulturno-umjetničko društvo koje organizira godišnje koncerte za radnike i sumještane. Prosječna bruto plaća u tvornici je 4500 kuna. Od 2008. tvornica radi prema ISO standardima. ITAS Prvomajska, tvornica iz mjesta Ivanec u Varaždinskoj županiji, jedina je tvornica u Hrvatskoj kojom upravljaju radnici. Pretpostavljam da većina gledatelja, samo zahvaljujući sugestiji arhivskih materijala Hrvatske radiotelevizije, imala dojam da je riječ o priči iz prošlosti. Međutim, gospodin Laj, ITAS upravo danas posluje na ovim principima. Možete li nam dati malo objasniti kontekst, odnosno pozadinu priče o ITAS-u? Pa evo, prvo da ljudi znaju, ljudi ne znaju puno toga, a o ovim stvarima ne znaju gotovo ništa u Hrvatskoj. ITAS znači Ivanečka tvornica alatnih strojeva. Prvo da objasnimo ime. To je bio naziv i prije, to je bio dio Prvomajske. Cijela Prvomajska je propala, ona je imala tisuće radnika. Ostao ovaj mali dio bivše Prvomajske, zahvaljujući fizičkoj pobuni radnika protiv metode. Jednostavno su pravosudni i drugi državni birokrati namjeravali tvornicu u stečaj. Došlo je do stečaja, ali onda su oni fizički zauzeli, obranili i jednom metodom koja sad je gotovo za cijelovečernju emisiju, vrlo zanimljivo, to je krimić zapravo, što se desilo. Tvrdi Zagorci, kako oni sami za sebe vele, su uspjeli se reorganizirati i uz pomoć nekih intelektualaca i advokata, to je bila najvažnija osoba, su uspostavili radničko dioničarstvo u svojoj tvornici u zemlji gdje nema zakona o radničkom dioničarstvu. Vi za sve, ako čekate zakone, onda ništa novo ne možete roditi. Mi imamo zakon o zadrugama, to moramo priznati,
To je jedan drugi oblik ovakvog isto ekonomije koja je... Međutim, i tu rupu u zakonima radnici su uspjeli prevladati. Jedan pametni advokat je im pomogao u artikulaciji svega toga i naprosto zato što to bila grana djelatnosti koja je imala svoju perspektivu. To pokazuje današnje njeno djelovanje i izvoz. Ima tu puno finesa, mogu bi... Koliko je vremena prošlo od trenutka kada su radnici preuzeli tvornice? 2005. je bila ta situacija i evo danas smo 10 godina. Gospodine Ristiću, po vama iznimka, model koji potencijalno može biti široko primijenjen? Mislim da se radi o iznimci. Ne vidim ništa, prije svega to nije ništa nelegalno i ne vidim da je to sad neki masovni oblik da radnici spašavaju pod navodnicima ili bez navodnika tvornice na takav način. Imamo jako puno tvornica, tvrtki koje su otišle u stečaj, pa se radnici nisu organizirali na taj način. Ja se divim ovakvim pokušajima, ali mislim da su to iznimke koje jako teško možemo napraviti neki model, novi gospodarski model koji bi bio superioran tržišnom modelu poslovanja. Zašto radnici nisu češće zainteresirani za rizik i preuzimanje tvrtke u kojoj su radili? Da, ovakav oblik poslovanja prije svega podrazumijeva vrlo visok stupanj sloge, vrlo komplikovana je procedura odlučivanja. Dakle, jedan oblik ponašanja koji ne dijelimo, jednostavno takva je antropologija. Ne vole svi ljudi rizik, ne volimo svi biti 24 sata uključeni u nešto, razmišljati o poslovanju tvrtke, donositi odluke na taj način. I riskirati. Konformizam je naša priroda, oportunizam, otići na posao, raditi. Samo jako mali broj ljudi su ljudi koji su poduzetni, koji vole rizik, koji ulažu, koji nemaju strah. Gospodine Laj, može li se ovaj model precrtati na druge tvrtke? Je li se mogao? Pa gledajte, prvo bi Hrvatska, kad bi uvela jače razmišljanje, političko razmišljanje, o pluralizmu vlasništva. Postoji privatno vlasništvo, postoji javno državno i postoji zadružno, kolektivno, ali ne socijalističko, komunističko, nego ono što je u Americi vrlo razvijeno, imam tu puno primjera, ali nećemo se s tim zamarat, što se zove ESOP. ESOP je kratica, da i to probamo ljude naučiti, Employee Stock Ownership Plan. Dakle, to je vlasništvo zaposlenih. Nazovimo ga za večera za potrebe rasprave radničkim dioničarstvom. Jednim od oblika. Da, ali zašto je ESOP važan? Zato što je on afirmiran na zapadu, a naša Hrvatska, u značajnoj mjeri nacionalistička sredina, na sve što površno asocira na prošlost, na socijalizam, odmah to baca u koš, a da ni ne zna da na zapadu postoji naprosto jedan ogroman broj situacija u kojima se te stvari preciziraju. Ali samo da dopunim kolegu, slažem se s njima ovo antropološko, jel? A to je zapravo jedna socijalna psihologija. Zašto bi riskirao, zašto bi gladovao par mjeseci kao što su ITS-ovci gladovali? Ko je to diskurs koji bi, ne, ide se linijom manjeg otpora, a linija manjeg otpora onda i na razini Hrvatske i svijeta dovodi do toga da su socijalne razlike sve veće, da sve više ima siromašnih. Koja je to ekonomija? To je veliko pitanje, nećemo se o to. Ali da vam još ovo napomenem, korisno je za i vas i gledalce. Kraš ima ESOP i 80% vlasnika dionice tvrtke je ESOP Kraš. Ovaj Kraš, naš, tu u Zagrebu. Isto tako Brodogradilište Uljanik. Zato sam ESOP namjerno inzistirao da spomenem, da ne bi ispalo da to ne postoji. Zastanite sekundu, je li ESOP kompromitiran kao i razni drugi modeli pretvorbe u Hrvatskoj? Pa ne znam, ja mislim da ovaj način, zadružni način organizacije proizvodnje, kao što sam rekao, mislim da se radi o izuzetku i mislim da on sasvim legalno funkcionira u slobodnoj tržišnoj privredi. I ne mislim, komplementarni su. I u biti zadružni model ima smisao tamo gdje privatni poduzetnik ne vidi profit i
gdje samo, odnosno za neke potrebe koje jako mala grupa ljudi koji će zadovoljavati jako malu grupu ljudi gdje je mali profit, tu uskaču zadruge. Koji je njihov maksimum po vama utjecaja ili u nekakvom postotku okvirnom sudjelovanja u gospodarskom životu? Pa ne znam, to ovisi o mnogo činilaca. Ali može li ono po vama postati važan faktor? Ne može postati nikako model ponašanja. Tržišno gospodarstvo, poduzetništvo, privatno poduzetništvo je model koji se pokazao superiornim a zadružni pokret ili zadruge, one tu mogu samo, kako da kažem, na rubu figurirati. Slažete li se s time? Jesu li zadruge, ESOP-ovi ili bilo koji drugi oblici? Ja ću se civilizirano ne složiti s kolegom Ristićem, jel? Popričali smo malo prije, razlikujemo se, ali se i razumijemo. To je jako važno za civiliziran dijalog, on je najplodniji. Kad se ljudi posvađaju, onda više nema nikakvog ploda. Samo jedna napomena. Ovo što govorimo, što kolega Ristić govori, to je za Hrvatsku razumljivo. Jel? Tu smo, gdje smo, 25 godina smo u ovom od tipa ekonomije i uopće. Gdje jesmo, pazite, malo počinje, ekonomija dolazi od grčke riječi oikonomija, što znači gospodarenje domom. Već stari Grci imaju termin hrematistiks, to znači mešetarenje. Mnogi oblici moderne ekonomije su mešetarenje. Znači, vi smatrate da zadruge, radnička dioničarstva i slični modeli ne moraju biti osuđeni samo na neprofitne niše u kojima... Ne, apsolutno ne. Zašto ne? Ja stalno ne gledam u Rusiju, htio sam skoro Sovjetski savez, nego na zapad. Pogledajte samo ovaj podatak. Poljoprivredne zadruge upravljaju s 99% švedske proizvodnje mlijeka. Jeste dobro čuli postotak? 95% japanske proizvodnje riže je zadružno organizirano. 75% kanadske proizvodnje žitarica i ulja i 60% proizvodnje vina Italije. Kako je moguće da to tako zadružno organizirano, Italija tu, nije na Marsu, uspjeva, a u ovoj Hrvatskoj, da kažete riječ zadruga, vide crvenu krpu kolhoze. Kako je moguće tamo, a ovdje nije? Pa evo, ja se pitam zašto, kažem, nije nelegalna ta operacija, zašto ljudi ne ulaze u tu vrstu investicija. Dolazimo ponovno do konformizma, straha. I do političkog sustava. Ja ne vidim zbog čega bi sad, prvo nije mi jasno uopće sad ova neka nova moda, zašto su zadruge ušle u modu. Da li je to zbog kompromitacije sindikalnog pokreta koji je pokazao i svoje loše strane, da li je zbog da li služi samo kao zamjena kao jedno lijepo ime za nešto sasvim drugo. A to drugo bi bilo što? Pa neka vrsta socijalizma. Da li niko ne brani radnicima da investiraju svoj kapital? Zašto mislite da je klasično tržišno poduzetništvo, kako ste ga definirali, superiorno bilo kojem obliku, recimo, radničkog udruživanja u vlasništvu neke tvrtke? Iz više razloga. Prije svega, tržište zahtjeva brzu reakciju, elastičnost. Ova vrsta zadruga može najčešće egzistira u nekim dosta tromim, kao što su trgovačke zadruge, kao što su poljoprivredne zadruge, gdje postoji jedna rutina, gdje ne postoje iznenadne promjene na tržištu, gdje ipak ta kolotečina neka prevladava. Evo da ćemo, je li ESOP, radničko dioničarstvo u ITAS-u ili bilo koji sličan model, neelastičan, odnosno nedovoljno snažan da bi reagirao adekvatno u utakmici sa klasičnim tvrtkama? Ne, nije. Skoro da me kolega Ristić ljuti, ali neće se ljutiti, simpatičan je. Gledajte, mi radimo istraživanje u ITAS-u sad. Napravili smo ekonomsku analizu. Dobre. O tim podacima ne mogu govoriti, to je poslovna tajna ITAS-a. To su napravili naši ekonomisti. Ja ću sad kao sociolog anketirati sve radnike. Dobre. Da izmjerimo motivaciju, profil, antropologiju i tako dalje. Mi ništa puno ne očekujemo. Mislimo da su to obični dečki Zagorci koji neće ništa tu intelektualno puno razgovarati. Međutim, mislim da je odgovor na vaše pitanje sljedeći.
Ako to njima, tu je jedna dobra mala povijest, ne, pa ona ide u prilog tome, imaju harizmatično vodstvo, sindikalno posebno, tu sindikat nije tamo slab nego obrnuto. Međutim, to su za neke sredine, za neke djelatnosti, za neke, kako bih vam rekao, male sredine gdje je važna veza produkcije i teritorija. Dobro. Zašto? Ako Ivanec ostane bez 200 i koliko ih sad ima, 50, zadnja moja informacija 280, to je tragedija za tako jedno mjesto. Održavati tu proizvodnju tamo uz ogromne napore, to su male plaće, nisu to velike plaće, jel? Dobre. I tako dalje, i tako dalje. Mi ćemo sad vidjeti iz tog istraživanja koje INED radi, jel, što to zapravo je i koliko to ima, ne sa namjerom da to širimo po Hrvatskoj, nego da vidimo koliko to je zdravo i koje još finese, a zakona o radničkom dioničarstvu nemamo, treba promijeniti. A što kažete na ovu tezu da takvi modeli onda nisu dovoljno elastični da bi u nekim propulzivnim granama ostali? Čujte, ja sam slušao predavanja kolega sa zapada koji tvrde da su svi ovi oblici, i socijalno poduzetništvo, i zadruge, i radničko dioničarstvo, fleksibilniji, brži od ukupnih ovih. Na primjer, možete, u kojoj situaciji su oni brži u reakciji? Oni naprosto mogu, recimo kad uzmemo Intas, oni mogu narudžbu koja je nova riješiti u roku od mjesec dana. Zašto? Zato jer je i, u ovom slučaju njemački naručilac, spreman pomoći i u kreditiranju strojeva za novu proizvodnju. To su vam zanimljive relacije. To nije golo tržišno, novčano. Je li taj romantičarski pristup koji se ne temelji na... Ok, ali pristup koji se ne temelji samo na gole matematici? Ne, pravo, hvala. Jel vam to prihvatljivo? Zadovoljan. Bez gole matematike, nego s nekim finesama dodanima, je li to onda ipak prostor koji može učiniti i više od klasičnog poduzetništva? Recimo, pogotovo za neku malu zajednicu koja ovisi o toj proizvodnji. U biti, ja pozdravljam, kažem, ako neko želi uložiti svoj novac, svoj kapital, ako su ljudi pokažu složni oko jednog zajedničkog cilja, ne znam, treba im silos, treba im booking za hotele ili bilo što, i ulože svoj kapital, postanu akcionari, izaberu menadžment i na taj način posluju. Znači, ali ono što mene zanima, ako bi radničko dioničarstvo ili zadružni model bio dominantan, interesira me čijim novcem bi se to radilo. Ako se radi novcem samih vlasnika, ljudi koji prave zadrugu, koji se udružuju, sve ok. To postoji A u kojoj situaciji to nije prihvatljivo? Kada je s tuđim novcem. S čim novcem? Sa ovo što kolega Ristić govori, sa sve novce. Ali gledajte, mi smo malo potumplani u Hrvatskoj 25 godina. Hrvatski kapitalizam je potumplao ljudske glave. Dobre. Plus alergija na socijalizam i gotovi smo. Postoji poduzetnički pluralizam. Odmah se na vas nastavljam i pozdravljam ovaj diskurs. Jel? Poduzetnički pluralizam bi bio, imamo investitora, imamo tajkuna, kapital, dođe on s velikim parama, kogod od ovih dečki, bilo kriminalci, bilo to me sad ne zanima, i investira, u redu. Evo sad Tedeschi, Nova Gradiška, sjajno. Jel? Međutim, ako postoji taka grupa radnika, a ovaj talijanski profesor mi je tumačio da nažalost je inercija u inicijativi, u samoinicijativi, jel? To se zove grčki samostvaranje, autopoezis. Daj, samostvaraj, nema ničeg, kreni, stvori, pa će biti. Ako imaju kapitala, obično kod nas s tim radnici naravno kilovo stoje, ali u nekim situacijama će to biti moguće. A očekujete li u situacijama u kojima nemaju kapitala pomoć države? Oni to nisu u ovom slučaju. Vi, kada bi se širio koncept radničkog dioničarstva? Ne, pa to je stvar ideološke impostacije vlasti u konkretno Hrvatskoj, koja god da bila, kako na to gleda. Ja tvrdim da je nama potreban poduzetnički pluralizam, vlasnički pluralizam, jer naprosto pluralizam. Jer sve situacije ne možete pokriti... Ali ne i financijska potpora na teret poreznih obveznika. Na zdrave osnove. Jer inače šta? Skoči na proračun, proračun je onako prenaprego i tu nema... Jesmo li alergični na socijalizam? Ne znam. Sami ste rekli da smatrate da se iza pojmova nekih krije zapravo socijalizam. Jasno. U biti mi imamo sve uvjete da doista se te zadruge rašire po Hrvatskoj koliko god ljudi to žele, koliko god novaca imaju. Međutim, ono što smo... Ako bih mogao napraviti jednu paralelu, recimo imali smo podjele dionice radnicima.
I pokazalo se da su radnici, u biti kako bih rekao, ono što se zove špekulanti, nisu investitori. Rado su torbarima prodali svoje dionice. Tako je, prodaju dionice. U stvari, radnici su se djelatno odlučili za privatizaciju u najvećem broju slučajeva, zar ne? Slažete li se s time da je koncept radničkog dioničarstva kompromitiran vrlo često spekulativnim ponašanjem samih radnika koji su famoznim torbarima prodavali svoje dionice? U Hrvatskoj ne, jer nije bilo radničkog dioničarstva, osim u Itasu, Krašu i Uljaniku. Dakle, ako govorimo o empiriji, ne možemo o tome. Ali bilo je situacija u Hrvatskoj u kojima su zapravo dionice koje su kupovali po povlaštenim uvjetima radnici na kraju završavali. Da, pa to je jasno. Šta će oni kad su nepoduzetni? Zato govorimo o poduzetničkom pluralizmu. Ako niste poduzetan, ništa. U osobnom životu, u svim situacijama. Drugim riječima, radničko dioničarstvo sa svim beneficijama koje može donijeti samo onim skupinama radnika koji su voljni preuzeti inicijativu. Tako, a kako je ITAS došao do vlasništva? Tako da nije dozvolio da se to rasprčka, otme i tako dalje. Ono što je bilo njihovo su zadržali kao njihovo pravno. Kako biste motivirali radnike u većem postotku za to samo stvaranje, rekli ste? Evo, tom ću raditi istraživanje, pa kada ga napravim, zovite me opet. Ne želite nam sada iz rukava... Ne, nego ne znam. Nemam kompletan odgovor. Pazite, ja sam 40 godina istraživač. Ja sam naučio da su iznenađenja uvijek moguća. Dobro. Koliko god ja imam puno iskustva. Stalno vam dolazi iz nekog smjera neka varijabla, iz zbilje, života, koja vas iznenadi i idemo vidjeti. Ja imam svoju hipotezu da će se naći jedna manjinska grupa poduzetnički orijentiranih radnika. Tu imamo onu priču što kad idu u mirovinu. Kud nose tu lovu? Ne, u zatvorenom sustavu radničkog dioničarstva lova ostaje unutra. Ne mogu oni odnesti sa sobom. Pogotovo je ne mogu prodati. To je zatvoreni sustav. Imamo otvorene sustave, ESOP i tako dalje. Ali ako mogu vam samo jednu stvar reći. Ovo sa zadrugama je vrlo zanimljivo po svijetu. Šteta da se o tom nema ni jedne emisije na televiziji. Niko to... Ok, valjda će biti. Ne izučava, ali imate situaciju od jednog Mondragona, famozne korporacije, to vam je osnovano od jednog katoličkog svećenika, 56. koja je danas Mondragon Corporación Cooperativa. Oko 100.000 ljudi, gomila firmi. Kooperativa. Jasno je, ali zastanite samo sekundu ovdje. Je li jedan od problema koji stoji na putu umnožavanja primjera radničkog dioničarstva i to što zapravo vlasnik i radnik rijetko imaju zajedničke ciljeve? Pa u biti da, ovisno kako gledate. Znači, koja je vremenska preferencija? Radnik ima, da tako kažem, kratku vremensku preferenciju. Plaća ide svaki mjesec, tako dalje, a obračun se radi profita, radi se na godišnjoj razini i naravno da će se ljudi uvijek odlučiti da mu se poveća plaća. Ne uvijek, ali u najvećem broju slučajeva. Međutim, ako mogu se nadvezati na gospodina Laja, mene interesira zbog čega, kakva je to politika, zbog čega praviti politički program od nečega što je u biti i dozvoljeno i moguće i već postoji i imamo. Jedina zemlja u kojoj je to postalo politički program, kome se tome pristupilo sustavno, znači kao država je stala iza toga, to je Venezuela, koja je stvorila 100.000 zadruga, a znamo u kojoj situaciji je venecuelanska ekonomija. To je u biti, kada država stane iza toga, kada to nije slobodno udruživanje radnika na tržištu, nego država stane i to pretvori u državni projekt, onda to vodi nekoj vrsti nacionalizacije i onih stvaranja zadruga poslije Drugog svjetskog rata. Od kojih se sada svi ograđujemo. Je li potrebno uopće političko zaokruživanje? Znate šta, ja sam već bolestan od pojednostavljujućeg mišljenja o ovoj zemlji. To je nevjerojatno kolika je straza pojednostavljenja. Onda imamo crno-bijeli svijet, ne mislim sad na vašu krasnu seriju, nego stalno se to ne mislim za kolegu Ristića. Ja naprosto mislim da je ovo riječ o pluralizmu i vlasništva i poduzetništva. Nikako to ne smije biti državna ideologija. Venezuela sad nema WC papira, ljudi moji, o čem pričam? To je bilo jedno nasilno uspostavljanje etatističkog sustava. Ovo je zalaganje, ja se osobno za to zalažem i INED i ja sam aktivan i politički, da se to pluralizira pa ko hoće, ko u slastičari čovječe. Odem, imam 10 kolača, a ne 3. Ali to je moguće već sad. Nema zakona, Ristiću.
Ali nije zabranjeno. Ne, dobro, ali nije šta zabranjeno, bi nam ali donio ajmo zakon? stvar regulirati ko što smo regulirali masu besmislenih stvari. Zašto bismo regulirali ako je slobodno udruživanje jer odraslih? Pazite, imamo vrlo, molim vas samo sekundu, znam da smo pri kraju, imamo vrlo delikatne stvari od kojih, moram reći, čovjeku stane pamet. U zakonu o zadrugama, pazite sad ovo, on postoji. Svi gospodarski subjekti, osim zadruga, su oslobođeni plaćanja poreza na dobit ako istu reinvestiraju. Kakav je to zakon koji stimulira onda zadruge? I po tim pravilima koje su u zakonu se igraju financijske i sve ostale potezi igre. Mi hoćemo zakon, pa da imamo pravni okvir, pa ko hoće iz tkiva života, iz bujice života, nek izvoli. Ovako je to poludivlja djelatnost. A vi znate šta se može svaka poludivlja djelatnost? Je li okvir zakonski koji bi izjednačio pravila igre za sve nešto što je previše ili prihvatljivo? Ne, narušava tržišnu utakmicu? Ja nemam, kako da kažem, ono gdje su moje sumnje, to je kad kažemo regulacija, to obično znači favoriziranje jedne strane, a ako radimo zakon, ne znam, o zadrugama, mislim da bi to na kraju, to je ono čega se ja plašim i što nikako ne bih volio, to je da se to pretvori u način, u državni projekt, subvencioniranje, favoriziranje. Ma ne, Ristiću, sad ste ga, kak bi rekao, da budem fin, zaglibili. Mi imamo zakon o zadrugama. Ali nemojte se sad baviti zadrugama, bavimo se radničkim dioničarstvom, ESOP-om. Za sve oblike alternativnog, pluralnog vlasništva i poduzetništva treba zakonodavni okvir, jer se ulazi u razne financijske, političke, one nosi li taj zakonodavni okvir ipak uvijek neku prikrivenu zapravo stimulaciju ili olakšicu za te oblike u odnosu na klasične? Ja ne govorim o olakšicama, govorim o potpori poduzetništvu. Ali specifičnog tipa. Zato nema njuha, zato nema... Na primjer, dajte nam jedan primjer potpore koji je potreban, recimo radničkom dioničarstvu. Prvo zakon, da se imaju doživljaj da su elementarno pravno priznati od ove države, a ne da moraju igrati ko kauboj u šumi na divlje. To je bilo jednostavno. Nemojte se da ne svi pravi blesav. Isto pitanje koje sam postavio i kolegi Ristiću, postavljam sada i vama. Jesu li sukobljeni interesi vlasnika i radnika na način da se ne mogu objediniti u jednoj osobi? Vlasnik želi efikasnost, profitabilnost, radnik želi što bolje uvjete za njega kao pojedinca? Može li to? Po meni, ne samo teorijski, nego i u smislu konceptualizacije, ne. U praksi, naravno da. Jer, pazite, mnogi poduzetnici hrvatski drže tako niske plaće, imaju tako visoke, to se zna, samo to se ne objavljuje, to nije vaša televizija. Imaju visoke prihode, ja znam konkretne primjere, danas sam saznao. I zašto je to tako da su te plaće tolike niske? Mogu biti više, ali on stavlja u probit, ili da skočim samo s jednom rečenicom, zašto ne ulažu u sprečavanje stakleničkih plinova? A cijelom svijetu, Hrvatska je tu mali dio, prijeti nedovoljno investiranje u ovladavanje stakleničkih plinova. Na samom kraju, onda isto tako komentar s vaše strane, dakle, je li situacija u kojoj imamo radničko dioničarstvo situacija u kojoj se zapravo pravednije dijeli dobit između rente na uloženi kapital i nagrade za rad? Pa ono što ja znam o zadrugarstvu i radničkom dioničarstvu, to je u biti da su to neprofitne. Dividende se ne isplaćuju u klasičnim programima zadrugarstva. Dividende se ne isplaćuju. Zadruge su neka vrsta, osim što su kooperativa, oni su neka vrsta štednje. Koja se troši na nešto. Tako je. Tako da, ali to nije, tu opet dolazimo do onoga gdje je investitor. I investicije, privatni poduzetnici su ti koji guraju stvari naprijed, koji investiraju. Ovo je samo jedna niša za one, u biti, za one koji su u nekoj lošijoj poziciji na tržištu. U zadnjoj smo minuti, pa vas molim samo komentar ovoga. Jesu li zapravo projekti radničkog dioničarstva onda rezervirani samo za tvrtke koje su na zalazu? U nekoj situaciji bi se ugasili, ovako će opstati još. Oni su rezervirani za one koji hoće sa svojom lokalnom zajednicom imati
uzajamni neki odnos, praktični, produktivni. Radničko dioničarstvo, zadruge i socijalno poduzetništvo ne završavaju na profitu. Imamo lijepu hrvatsku riječ dobit, ali imamo još jednu lijepu hrvatsku riječ dobrobit. Ova klasična ekonomija, neoliberalna, brine za dobit. Ok, nemam ništa protiv. Ali ajde ako neko uz dobit, a nisu to propadalačke priče na zapadu, nemojte to. Dobro. Ako brine za dobrobit, ja bi mu skinuo kapu, dvojno. Ko dva konja slavonska kad idu. Dva, ne jedan. Ovdje je samo jedan konj, to je dobit. Zastaćemo za večeras na tome. Hvala vam na sudjelovanju. Dragi gledatelji, vama hvala na pozornosti. Priču o radničkom dioničarstvu i o zadrugama nastavit ćemo i dalje. Lijep pozdrav do sljedećeg utorka i nove treće runde kada će s vama biti kolegica Jelena Jindra. Lijep pozdrav.